golpot nah pengrang mo nam thok nga khon manderang daw dapat kama kan social media au dawara silent waktu kinga mo mi jau habi dakana dostong gija barang ba dostong gija barang ba tish nga ba takcai hanam juk kia jawani git koril skal phada khudang ba yang yin chimni mna khen jabrang idong thokoma silent idong thokoma mo pegrang tawo golpot nang ni maksoni de ndiki nga ni janga government ni bidingo titi golpot tachum mo pengrang makana simang angni video ko ni parang de gamakan knar ka wirka mo saba na khugijak parang cenggen dalo nga ini bidingo titi golpot na minga chief minister ni maharima MLA ni maharima nga pao anga titi tauni ungja yadi tauni government ko sana gan ungja nga ni anga gana nga cham mo ni wang na comment section no wang mandrang NPP ni mandrang badeng jok mo aro bang batan repeng sekarang ba angko ba comment no padi ba bayok pa kada to bagi siksay ungja mai kya kadinga mosan ga barang ha mo ngwai gen lang de bagaimana angara dauni government ko ande NPP ni government ko ande agan chachum mo J MLA J chief minister mo ndigin wan ga baw sanga de agana chum bidu thari achum ndi ba angara mention ka jarum mo dauni chief minister ko dauni MLA ko sana aganinga niha mandrang di ya mana anga banda ka pausan bidu thari taga ka di ba ngani maksong ani de Ji government ko ba ji chief minister ko ba ji MLA ko ba dauni bung jamana skang ni bung jamana gamak kuman go bisanga de gop mini kam ko sa jakshota tinga mo wara dau MLA ungapa dau chief minister ungapa ni mandirang dau rolling do buri mandira nangenga romo khari suda ranga kita chalik na kam chippa kita chep takang jok khatha ba taudi inam desa sung tok chak ta kam sung ba mo liba anthang party thangni jualani khoba anching ba nakar kudi view di jakshot na nangaya mo ji party khoba anthangni party bong khan mistake ngodi jualani dungodi aganani nade government visa pengrang biama government visa haro ide politics bisongan politics ni leader rang mo niam reti ni leadership rang red ni jangki ni voter rang ni phadot madot rang mo je khaban ode bani gaman bisong de yarang nari gisik sari ba dongcha ro gisik pa saja bisong ba mana yede dao NPP government ngani gaman sa aiwa Congress government ngoba TMC ni government ngoba agana gen mo ndi ba ngade mandrang mangan angna comment khaga barang ni kita matam de namjok nga khona kana ndigin dakba dakka ni nakana ta mo ndi ba wa tau NPP ni ngo dongga parang de opposition ung isoya khatta ko gani ngani agana mo ndi ba chungni angni area ni songni mandrang de rangsa khona khon sinsini mandrang de nakpl kakhet khona gana party thangkhome bebedi agana ni sagan gen mo mana ngade kapun party ni mandung sa anga des khang de BJP ni mandichum ndi ba BJP ni anchung Meghalaya na candidate issue dongjani gaman NPP nan kam kharbo na song ni molani gaman chinga gamakan NPP chan gamakan BJP ni candidate dongjamde NPP nap thoka ndi ba taw ni kita
Zatna songna Getumna area na Diki ni wala letora Daude political leader ang ko ang ni jaksyo tadi ba point out ka tadi bisimang nirokjag aking mo gus chae kamay point ka ingama service point ka ingama ma anthange baktel ko point ka ingama mahari ma drang ma mo sakan ti mandrangan Zaman dia baik agan gen. Ang degree dunga, education ba chunga, qualify chunga, mo. Kemak kondak kira jok, power ba, degree ba dunga, mo. Hindi ba? Gat kagapa dongjau di. Gat kagapa dongjau di. Ya ka amang kakupanit po, aski kakupanit po ngapa dongjau di. Utho dongja ni mandrang ni golpo ko kena. Bangin ka ba nakinga? Kuni ka man sa yarang dia manditang ko nigiza sani ba yakon yat po na yarang ko nigiza bini qualification bini degree rang ko bini experience rang ko ni mengna kam service rang ko no de nama anga pausa mo pero chansini po Pangbata public rangan ikon agana kat kagaba dongjau di tawni sasungod di kam service mancha sauba wakar da kabarang agani nga sauba partina kam kagabarang agan skai nga dau campaign ka uba dau wakar da ko bang ni dakchak ani te angni bisa di sarang ba forest khe donga forayonga mukang chibisuni future rang na MLA rang mang minister rang mang bakar me mili dongo yarang ko dakchak na man gen bisong nga pauha kam kamu ba ni agana na iko ba chanchi tini bo wara mau ni yanga ba ndede MLA nganahan chief minister nganahan ai ba magistrate ngana EDM nganahan iko ayu director nganahan dia ko dakyo na ja ni ajina man gen ma manjawa penga golfu khathawon donga Mandis kani golfu ala kurtingon donga yarang mo. Ya gama kun knai ma shi neki. Misiding kniding chanchi golfu atenga. Degi nami sandi jaude. Talang ai ko point out khatani gaman uwe nengen notam de. Andi ba iko agan kapa jakshot kapa dongjau de nekuba neki jagata masih jagata ke gua layaman de mo. Yarang di gaman sa ya video rango ya golfu rangko khatenga natamde antang party dongana opposition nungi negative ngi khatrang ko kanetinga namjuk shala angan agana mandikunga mang yarangko ni dongna nanga chum mana dilga parang digindak badakenga mo ini gaman party donggen chumba antang ni gri angjong antang ni jat mo yarang ni bidingo may bana nga chanchina nga nisa ya bidurung ko tarit te garpe grang ya ko agani dalde ya video ko inon don thonga bye bye